Prevrnuo mi se stomak kada sam prepoznao tog čoveka. Đoković se prisjetio pakla iz Melburna, video sam celu putanju, bilo je loše. Specijalni izveštač iz Melburna, Vuk Brajović. Posljednje obraćanje predstavnicima medija Novaka Đokovića počelo je uobičajenim pitanjem i uobičajenim odgovorom. Ko je Novakov najveći protivnik na predstojećem Australian Openu? Najveći protivnik sam sebi, a ovdje svakako ima puno odličnih igrača u konkurenciji među 100 igrača u glavnom žrebu. Drago mi je da sam ponovo ovdje, u ovom takmičarskom ambijentu, odgovara prvi nosilac turnira. Da li će početak u nedjelju predstavljati pozitivan presedan u Melbourneu za učesnike turnira? Jedan od motiva da turnir počne u nedjelju je upravo taj kao što je slučaj i sa Roland Garrosom. Mislim da će raniji početak rasteretiti igrače nepotrebnih napora i pritisaka, a uz to je postignuto i to da je program nastupa u prvoj nedjelji bolje organizovan. Ima puno mečeva koji treba da se završe na vreme u tom delu turnira i nadam se da će ova novina dati dobre rezultate, ističe Novak. Toliko puta ste pobeđivali ovdje, da li imate iste rutine koje vam pomažu u tome? Nisam sujeveran, ali volim da posećujem neka mesta koja su mi donosila sreću, kao što je botanička bašta. Grlim drveće, penjem se na drveće, uživam u šetnji, to radim posljednji 1-5 godina, ali ne znam da je i to deo tajne mojih uspeha ovdje. Uz to, volim da boravim na plažama, a za smještaj mi je omiljena Južna Jara, pored reke, gdje je tiše i prijatnije za boravak mog tima nego u centru. Tokom slema imate puno izazova, puno zahtjeva i raznih dešavanja čak i tokom dana kada nema mečeva, i prirodna potreba mi je da se odmorim, izolujem. Zbog toga sam na US Openu smešten kod prijatelja u New Jerseyu, u prirodnom ambijentu koji mi pruža tako potreban mir i ravnotežu, otkriva nam Novak. U kom stanju je zglob interesovalo je predstavnike zapadnih medija. Zglob ruke je dobro, odmorio sam ga posle de minora. Treninzi su do sada prošli odlično. Nikada ne znate kako će se povreda ponašati tokom turnira, ali je ovo svakako manji problem nego oni koji sam imao sa abdomenom 2021, odnosno butnim mišićem prošle godine, prenosi Đoković. O ciljevima za ovu sezonu, Novak kaže, jasno je da želim da osvojim svaki turnir na kojem učestvujem, a naročito Grand Slam i u tome ni sada nema nikakve razlike. Nadam se da će i ova sezona početi osvajanjem trofeja u Melbourneu, na terenu koji mi je omiljen i na kojem sam postizao najbolje rezultate u karijeri. Nadam se da ću igrati na sličnom nivou kao prošle godine, koji je bio izuzetan. Sezona je duga, ovo je i olimpijska godina, pa je predamnom puno velikih ciljeva, rezimira on. O promjenama u svom timu, Novak objašnjava, Charlie Carlos Herrera je sada u ulozi tim menadžera, što je najveća promjena. On i dalje učestvuje u ulozi trenera, asistenta glavnom treneru Goranu Ivaniševiću. Dosta dobro obavlja tu ulogu iako nema puno iskustva, brzo uči i neko je kome mogu da verujem kao prijatelju. Odličan je u tandemu sa Markom Madenom, mojim glavnim menadžerom, a tu je i Elektra koja nam se pridružila u radu. Biće još ljudi u širem timu i neće biti svi ovdje u Melbourneu, ali na Grand Slamovima nastojimo da budemo u punom sastavu zbog zahtjevnosti rada na brendu i mojoj karijeri, naglašava Novak. Upitan da li je želeo ili bio u situaciji da ponovo pođe do hotela gdje je bio u izolaciji tokom sudskog procesa pre 2 godine, Novak odgovara, zanimljivo pitanje, svakako. Nisam bio tamo od tada, ali sam ovoga puta sleteo na terminal gdje sam bio pre 2 godine, video celu onu putanju kojom sam tada prošao i imigracioni deo, a čak i prepoznao čoveka koji je bio tu. Osjećaj je bio loš, prevrnuo mi se stomak. Nisam bio do hotela i ne iz razloga da osjećam neki strah od tog prizora ili sećanja koje bi odlazak tamo pobudio. Razmislit ću da li bih možda i otišao tamo, ali pre svega radi onih koji su možda još u hotelu, što trenutno ne znam. Dogovorio sam se da se u Americi sretnem sa Mehdijem, koji je tamo došao sa 1-5 godina, ostao još 9, a sada živi u Minnesoti. Osjećam neku povezanost sa njim, iako se nismo nikada vidjeli uživo. Razumem da je većina puštena iz tog hotela, iako je nešto pozitivno izašlo iz tog iskustva, bilo je to što sam privukao dosta medijske pažnje koja je možda bila korisna za slučajeve kao što je bio Mehdijev, na čemu mi je bio zahvalan. Prenosi nam Novak. U komentaru na prebrzu eliminaciju Hamada Medjedovića iz kvalifikacija za glavni žreb, Novak nam prenosi,
Hamad je igrao protiv talentovanog momka, takoše učesnika Next Gen turnira u Saudijskoj Arabiji. Šteta je što je izgubio, jer su sada velika očekivanja od javnosti, od njega samog. Pokazao je da ide uzlaznom putanjom i da je samo pitanje vremena kako će probiti u top 100. On je jedan od igrača koji posjeduje neverovatnu snagu na servisu, forehandu, gdje bukvalno razbija tu lopticu, ali mora da napreduje u kretnji i u fizičkom smislu. Mora da radi na izdržljivosti, prvom koraku, ravnoteži. Viktor, trener, sve to vrlo dobro zna, kao i njegov otac, a ja sam tu uvijek za njega i za Olgu. Svaki dan na United kupu moji fizio i kiropraktičar su radili sa njima. Uvijek gledam da budem na raspolaganju u skladu sa raspoloživom vremenom, ali je glavna odgovornost na njima. Uz to jedno veliko, ali Hamad je taj koji sada mora da zapne i preuzme odgovornost za odluke koje bi mogle da ga dovedu do vrha. Ja znam da on to želi i može, ističe Đoković.